Predsjednik opštine Tutin Salih Hot je s direktorom komunalnog preduzeća Gradac obišao dio naselja Rakovo polje. Ovo naselje je bilo ugroženo 2 dana i 2 noći od bujičnog Lukavičkog potoka. Komunalci Gradca su danonoćno radili na sprečavanju poplava blizu gradskog stadiona u Tutinu, ali i na drugim lokacijama u gradu. I kao što znate, ovaj dio grada ka Kajetin je problematičan i zajedno sa predsjednikom opštine i sa nadzornim organom ustanovili smo da će na proleće morati da se ovaj problem reši trajno i nastojat ćemo da ispoštujemo taj dogovor i u proleće će, ako Bog da, najkasnije do jeseni taj problem biti rešen. Zbog velikih padavina, snijega i kiše u protekla 2 dana i 2 noći, korito rijeke Vidrenjak je primilo velike količine vode, ali nisu ugroženi dijelovi samoga grada, prije svega zbog brane u kanjonu Vidrenjaka, koja je napravljena prije nešto više od 2 godine. Tako su zaustavljene poplave koje su prije izgradnje ove brane redovno plavile dio grada na izlazu prema Mehovom kršu.